Ovo je motor drona snage 1000 W, težak je samo 40 grama. A ovo je motor e-bicikla snage 1000 W. Težak je 6 kg. Ali je li moguće voziti e-bicikl s ovako malim motorom? Sada kada kažem da su oba ova motora od 1000 W, koristim podatke koje su dali proizvođači motora. Dakle, da budem precizan, motor drona ima snagu od 928 W, a motor e-bicikla je vjerojatno zaokružen na najbliži kilovat. Ali u specifikacijama ima više od same snage. Na primjer, ovaj traktor ima istu konjsku snagu kao Nissan GT-R, ali Nissan ima maksimalnu brzinu od 195 milja na sat, dok traktor jedva može doseći 25. I ovo je vrlo slično motorima koje uspoređujemo. E-bicikl ima maksimalnu brzinu od 28 milja na sat i promjer kotača od 26 inča. To znači da pri maksimalnoj brzini motor e-bicikla radi na oko 360 okretaja u minuti, dok motor drona može doseći gotovo 30.000 okretaja u minuti. To stvara mali problem, jer kad bismo zavrtjeli kotač bicikla promjera 26 inča na 30.000 okretaja u minuti, bicikl bi išao brže od SR-71 Blackbirda. Zato moramo malo smanjiti prijenos kako bi se kotač okretao razumnijom brzinom, a lančanik za bicikl s 11 zubaca ima promjer od otprilike 5 cm. I da bismo dobili omjer 80:1, što nam otprilike treba? Da bismo smanjili 30.000 okretaja u minuti na 360 okretaja u minuti, trebali bismo stražnji lančanik promjera otprilike 4 metra, što očito nije moguće. Ali umjesto toga možemo koristiti niz remena i remenica kako bismo smanjili broj okretaja na strani motora prije nego što pričvrstimo lanac. Za ovu specifičnu primjenu koristit ću omjer remenica 4:1 odmah s motora, a zatim još jedan omjer 4:1 prema izlaznoj osovini. To znači da će izlazni lančanik okretati nešto ispod 2000 okretaja u minuti, a budući da je i moj prethodni projekt bicikla sa superkondenzatorom zahtijevao veliki stražnji lančanik, kada se to kombinira s remenicama, trebali bismo imati konačnu brzinu kotača od oko 360 okretaja u minuti, što savršeno odgovara električnom biciklu. Sljedeći korak je izrada montažne ploče za motor i remenice, koju sam izrezao od aluminija na svom CNC glodalici. To se zatim može pričvrstiti na okvir bicikla pomoću nekoliko 3D printanih nosača, a onda možemo početi montirati komponente. Počevši s izlaznom remenicom na koju sam pričvrstio lančanik pomoću nekoliko vijaka, ovo se zatim može pričvrstiti na glavni nosač pomoću ramenskog vijka, koji je zapravo precizni osovinski vijak na kojem će se ležajevi okretati. Zatim mogu postaviti lanac bicikla i zategnuti ga prema potrebi pomicanjem nosača duž okvira. Dakle, kada je remen postavljen, središnja remenica se može pričvrstiti na vrlo sličan način i može se zategnuti pomoću malog zateznog ležaja u ovom utoru. I na kraju možemo montirati motor drona i vidjeti koliko se dobro vrti. Kako to izgleda? Sada kada je hardware gotov, vrijeme je da postavimo elektroniku koja će napajati motor, kao i malu Arduino ploču. Kako bi se analogni signal gasa pretvorio u digitalni signal za koji je dizajniran upravljač motora drona. Savršeno, prijatelju. Pogledaj kako je dobro to žičenje. Evo ga. Krenuć, ide u krivom smjeru. Ima ipak neku snagu. Ipak ima neku snagu. Osjećam kotač. Ima tu okretnog momenta. Prvi test. Ej. Pogledaj to. Samo stajanje. Joj. O, lanac pada. Samo pogledaj to. Smiješno je koliko je taj mali motor malen. Dakle, dušo. O ne. Joj. Joj. O ne. Taj motor se prokleto kuha. Mogu ga osjetiti. Ne miriše dobro. Mislim da nam treba malo veći motor. Da, to je to, da. Možeš ispeć sjaj na tom. Stvarno loše miriše, zar ne? Očito nam treba novi motor s više momenta, ali i takav koji će odgovarati postojećem nosaču motora.
Našao sam ovaj motor koji je također namijenjen za dronove i samo je malo veći od prethodnog motora. Međutim, razlika je u tome što se vrti do 15.000 okretaja u minuti umjesto 30.000. U teoriji, s upola manjim maksimalnim brojem okretaja, motor bi trebao davati dvostruko veći okretni moment za istu snagu. Sad kažem u teoriji jer su oznake od 1000 W na ovim motorima zapravo za električnu snagu, a ne za stvarnu izlaznu mehaničku snagu. Dakle, jedini način da saznamo je da ga testiramo. Također sam premjestio motor i remenice na drugi dio bicikla, kako bih skratio lanac i spriječio da struže okvir. Što bi, nadam se, trebalo smanjiti mogućnost da spadne. Mislim da sada ima dosta više snage, hajde da vidimo kako će to ići. Sretno, gospodine. Hvala. Samo nastoji. Ima i brže od toga. Zaista. To još uvijek nije puna brzina, ali problem je u lancu. Moram zategnuti lanac. Hajdemo pogledati. Stvarno je labav, jer je lanac tako labav. Udara u ovu remenicu, vidiš tamo, udara u remenicu pa je zapravo kao istrošen. Ako pogledaš remen ovdje, čini se više kao tamo. Vidim to, samo se moraš usredotočiti na to. Da, tako je. Očito ga nisam dizajnirao da bude montiran ovdje. Trebaš jedno da nek malih špulica tamo. Da, drži to gore. Samo će stajati gore tako. Mislim da da, ali zategni lanac još malo. Da, bit će dobro za još jednu vožnju. To je bila najveća brzina, to je bilo. Izgledalo je brzo? Bilo je. Moj sat je pokazivao nešto više od 20 milja na sat. Stvarno? To je prilično dobro. To je stvarno dobro za tako malu stvar. Želiš li pokušati? Možda. Toplo? Je li toplo? Da, jedva ga mogu držati. Imamo oko 40 ili 50 stupnjeva, ili tako nešto. Da, mislim, to je još uvijek sigurna temperatura za motor. Želiš li pokušati? Da, dobro, kako da krenemo? Možeš koristiti motor. Moraš pedalirati. Samo malo. Ovo je ludo. To je fantastično. U redu je, zar ne? Ima puno više okrete momenta nego što sam očekivao. Mislio sam da će ti trebati vječnost da uhvatiš brzinu, ali samo krene odmah. To je stvarno impresivno. Je li vruće? Je li stvarno vruće? Prilično je toplo. Njeme ga uhvatiti na isti način. Da, pa bi li ikada kupio električni bicikl na pogon drona? Možda. Dakle, siguran sam da se svi pitate kako se ovo uspoređuje s motorom električnog bicikla. Pa pogledajmo to kroz utrku ubrzanja. To je stvarno vruće. Čekaj, mislim da sam možda otopio zavojnice. Da, to je apsolutna granica tog motora i glavčine motora. Osjeća se hladno. Ista temperatura kao okvir bicikla, apsolutno ledena. Dakle, da odgovorim na pitanje, da, možete pokretati e-bicikl s malim motorom iz drona. Ali bih li to preporučio? Vjerojatno ne. Hvala što ste gledali.